номинации «Лучшая мужская роль». Победителем является Бариев. Поздравляем! Каловский театр! Большое спасибо Министерству культуры, что вы нам позволили такую роскошь, что этот театр не просто день театра, а день драматического и других актеров. Всех с праздником! Шамарданова Гузель Фазылова. Тылгана әйтмешли, бәхет ул күктән яңгыр төсле төшми безгә. Ә шулай ирешләп, бөртекләп җыела ул бәхет дигән нәрсә. Сезнең тормышыгызга шушындый минем күк бәхетле мизгелләр күбрәк булсын. Событие года! Спектакль «Даруй нам мир». Татарская академическая статуя театра оперы балета имени Суджарина. Несодержание земля, как давлет, опера балет театра. Koyulgan bizim Kamal Tiyatrosu'ndaki spektaküller, vakıga bulur spektaküller barısında diyerlik. Anarsın tağın Elme tiyatrında, Mizele tiyatrında üzerinin zorlarında vakıga bulur spektaküller baytak koyuldu. Bizim Tüberkamı tiyatrında da spektaküller Yanam Kırışınız Aytmatov'un o yüz orunu taptı deyip öyleyizken biz bir nominasyada ana obraz nominasyasında jengip çıktık. Bugünkü sıkıntı o bik gerek. Çünkü dünyada soğuşlar var. Dünyada iskitli soğuşlar, kayağına karama televizyon açasın soğuşlar. 16'dan 17'den artık olan tiyatroda 11 nominatsiya bik az bir qarasan. Bik az. Bitinəsinin də bulası gerek. Lakin bunu arttırığa çaramı, kimetrga gina gerek. Eğer arttıra başlasak, bunun motorluğu yo'qolacak. Hem tağı da kimetsen, elul kişilerek de bulurga mümkün tiyatrolar yarışı. Kiragay bir var artist turmuşunda. O bir жылы söz. Bana sözü tantana premiesini o kanatlandırıcı böyle tağı da işlerge yeterge şahsın ilişktir. Yıl vakıyası bularak bunda eserler buldu. Min Donjuan ne Ferit Bikşentayev'le. Ederim конечно. Onun nominasyonu aldı Radik Bariyev. Hem Kaçaklar